Sa ikatulong sunod-sunod nga tuig ubos sa pagdumala ni Vice President Sara Duterte, gihatagan og unmodified opinion sa Commission on Audit ang Office of the Vice President. Gawa sa pagsunod sa saktong financial reporting framework, ang financial statement sa OVP matod sa COA nahimong patas. Ani report ni Argil Relator. The Commission on Audit again gave an unmodified audit opinion on the fairness of presentation of the OVP's financial statements as of December 31, 2024. Kini na ang ikatulong tuig nga gihatagan sa COA og unmodified opinion ang Office of the Vice President gikan 2022 ubos sa pagdumala ni Vice President Sara Duterte. Ginahatag sa COA ang unmodified opinion kung ang financial statement sa usa ka buhatan sa gobyerno kay nahisubay sa saktong financial reporting framework. And this happens when the auditor concludes that the financial statements are prepared in accordance with the applicable financial reporting framework in all material respects, as specified, of course, by the international standards of audit and the international standards of Supreme Audit Institutions. Nakalatid sa opinion portion sa Independent Auditor's Report nga ang financial statement sa OVP nagpakita nga patas sa tanang material steps. In our opinion, the accompanying financial statements present fairly in all material respects the financial position of the Office of the Vice President as at December 31, 2024, and its financial performance, the cash flows, changes in net assets/equity, and comparison of budget and actual amounts for the year then ended, and notes to financial statements, including a summary of significant accounting policies in accordance with the International Public Sector Accounting Standards. Ang maong audit report sa COA pagpamatuod matud pa sa pagtuman sa OVP sa tanang balaod, existing rules o regulasyon, lakip ang audit guidelines alang sa transparency o pagsunod sa rule of law. Ako si Argil Relator. 1. Mindanao.